I jam kikia yan krakra. O ye bema na hwe me na akwati so na be kase atutuo. Pe. Minti pe ni yo tutuo. Pe. Me did me papa chemical so him odin dey say. Nana Fia Adepa aka Beauty Queen. When am papa no fukura ni tutu mo ekume. Me hwe wani ma be pedie o. Sister Bache odin dey say. Me did the Bridget. We did the Bridget. Abusuan for me did me papa chemicals and that topic no and that topic before say me kan o ye bema na ahwe me na akwati so am news edin ma before say be ko break and that topic no and man bi ka say wo don say wo mo no omo pe etendie amen say bema wa hia ne kam na don sa fa na ye wura ho na awo suru no e de etendie aha emi ho nkomo usu amesrew emwani nye ho na hwere what you say nana also didn't the same Bridget and mama afia adepa mama famfri mama afia adepa ibusa say dey kan why experience be there say obedience efefa ho kakra part experience be there what will be there na in the taste no e mama ni be say and e man be say enka eno no eyo mo de cause and the true feelings be ba any ade say na wo kafa ho chim kakra bi chim oh really no cray eno de no cray so we one be ma shia na o link o no no cray chain say o ne be have sex and ti o ye was so de touch me for atwa mu no de o de touch the by way say what the sa ewo wom ni ade yense o say atwa no wotimi so ba no atwa ba nanim kakra then in San so you know okay and to say o feel yeah nice pa o feel ntina se be ma no omwa oh da mo boy no cre omwa say o then in San for ho in San for ho and again feel more so yeah okay and na fia de pa wo yo Obaa kokoi obi ne nsa wo sa mojantu no oye ni gidigidi dia e wo ha o be simaye de aye no enti ka describe check kakra se de obi ya se e de dia o e de obi che yo behwe ni obeye anamboa Obaa ne ho makra ma tese yesese oye ne sa de na ne hutimi ba Obaa ne ho ma enti she said the was in smooth way was in pan also timi ye no like ni pan so no obi ko no obi ko like no obi ko bed na mo ko have mo ho a yes e was say enye se wo ye ne se gidigidi o ye ne normal e wo be ma Obaa na feel say wo benya nto ba se na wa de aye no normal one na mo Obaa na wo ye ni gidigidi dia wo be proud say yam fan say wo ye Obaa wo this me nsa de hin na me ya me nyusu we mu sa insadodo we ni na e be normal o say asem nsa o de ye o be praga o be prani pan ti say we ni mom ya we ni mom no am fam we twenu sa de we twenu e twenu ya na bibi boso sa me fam fam ana me fam fam nyina da fa fast o ni mu me fam ho nyina fia de fa me sa ba won chen ni hu wani na hu so opekote me yodifo ana na akote de o mpe na wani me sa akro ma won cha kokko oh unyo di fa na wakana wani me sa akro ma won cha kokko but nana wadaroma o your program e mi ho nkomo yesu ade a very educative program nipa mo no nipa ehwe ni nipa ketwa nana yebusa se se obi ede ne nsa enam wanam ana se otwem me katwa me to se de ayankiriki ayankaka me katwa me to se bia tutuo me katwa me to se me ti de bibusa se what experience be that sa na the taste me to say e good pa on say Obaa bi wo ha ne ho ma ti din say be man de ne sa fefa no ansa na what feelings say oni be ma wo ho then dey good pa tell me say o reji enti say obi de ne nsa ne ye ne leken ka pa de me den ka me pe me nsa wow na yo Obaa mu odu a wo to kakra na e be de na kan ko say nsa ne sua o e ko say nsa ne ko ho a eno nkuni feelings a unya se obi de nsa fa otwem a o de nsa ten ewura otwem ho a eno ye feelings a unya on say ya ketefo no
say one yes I want for something for na ne ho mantem it is all on something for na ne ho bantem nti a enum enwenu ma bi na pesa wow okay last time we experience bi na say na ho ye wo good who feel sa class say be man ne have sex wow because I am son of the number and son of one bar and son of my have sex no Obaa bi wo ha we ne sa na wi a ye chana no so no bro sex ni ya mpe o de kan die man what ye twifu ayi e die no ho enwanu ma bi wo ha omu feel sa no eche die no because all the son fifa no ho e ton sin say ubedi no obo so all the son fifa wi a ya no feel say udi no nti ya no pese udi nkade on say the fifa ansa no wadi no we no bi chese ka mu na aso woni na danfo bi etika no nti aso nkomodi wo yiji ana na afa ho wo yiji ana afa ho nti wo ye na ese hye wo na ese eho na na oba ibude na eye na ese eho no ma mo feelings wo ha ma no bebe feelings wo unhu ba bi ase wo get feelings wo kala na wo don sako wo say yes girl do o twitwi ni mu na chese ni feelings de ho na wo obu all the feelings ni wo ba so don sa ko no nko adige e de ya o twitwi ni mo no ye no hostile style no hostile no Pamela na na fi adeba ti o Pamela bo wa experience da obo wa no Nkomo ya de o share there so be like that be subscribe and then come on ye busa say ma no wadarmo yen say ye di wuramu ase ho a obi say ne de pan so obe ne se koto na afefefefe no na fi obi ne se koto de afefefefe da Where did we who be oh who be da o say so en koto na so de twiwe kakra sa e de o who be sa da who be da be ba so echi and Nkomo na ede nana hima me ba to kasava me who experience with that say what Ben say koto emfa say etwe to kru ni ana so de twetwe ne kakra sa ba bi o say o yon san se koto no de enye do ti wu yin sa ba kom de ya na mate manya bote siremu foforo yanko so we yon san se koto na enye do so yon bote yi ba kon na hu na so de fifa on wu ye ni say dia e so pese o plan okay ahanti wu yi say na wu yi say ya on say wu yi say na de ha say etwe mu ni fa sa ne na me ha de o de no say ne say o de ne na ho sa na twetwe de sa na say nya wo de koto yi bam kakra da bi say wo twetwe ne de ya ba te ewrom de di ko ase o de koto ni ewrom wow for Shania o de ani say o wo bibi kan o ase ka wa no ya pali o bibi kakra o Shamia o de ani say o be like na be subscribe wa hi Enwii Papa GHTV so me di Enwii Papa chemicals me na me di djuma die ho chia me Mr. Robert na me data me de ba online too sweet imaging o video papa video bi e be ba platforms go no and dey try so dey say contact now so nya correct video so dey say nana hema ye ma enche ye wrap it up me ka ye dey ba wie nana o yo ba kokko ya ho fe no minya wasa me fi utwem me fi utwem ne se me de mensa ne be ye opede ni so wo fi mi twem no ka me fi utwem mu ape yeah no be like it's all done san be fa ho no wow on Sunday o be pra me by so no get from my ka fi mi twem ni de me feel change so on san be ho no to bi ya na ho ye o say oh be the touch my tafi mi twem ana me feel very yeah ana e me dan kasa e o dan kasa yeah so obi better fruit twem no de yeah e ka obi de nsa we ni be ye de nko fa ba obi so se no na twetwe agro de ba so de nsa ne fa ho ano de afa ni kakra no a shake kakra obi so de ne ketre ma so femu a no so twetwe so na twetwe agro de ba so bati ase ne Nkomo na ye de ba ye de terms ni ye se ye nkriki ya nkrakra o ye be ma na o hye na akwati so a tutuo tutuo all because of they say nyame adaroma me ma na mkwati so nya me ka chem se montam chuku adura kaka kra bi sa ye ready so that say o hye ne date we ya for week ka ho na free Enwii Papa me ma akwati ankasa ye se bia so that say me mo di twesa bo mu sister sakote e so epia wa wotenka radio kosen kosmi epia opa ma ne wura wo pa je ho kakra ma de so bi wo pa ma je ho na ma de
You're killing me. And you're coming at the cherry. That I say, and I'm saying, no, minutes, no, and I'm saying, no, oh, him up, baby. What Daroma, Jehon Kakrama, so be war, be now, tone was all the and said, but your mammy trouble, trouble is a deal. Oh, what the one as of one, yeah. And I don't know, and I also about there. Me dear say, or they may begin something in sun and was on. With me freely as oh, baby, I love you. But now make out your say, baby, also Yabotre, now dog or che, now taffy, and then aha, and you will be see. Oh, shall also like it now, best subscribe. You know, me sure we be.